Ngucanio ĩno ĩrĩa nĩ ya mbere ĩgathakĩrwo kĩharo-inĩ kĩa Mumias Complex mwena wa Vihiga, ona thengia wa mbura nene ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere, FKF maugĩte mbĩtĩka ĩno no ĩgathiĩ na mbere. Mũhotani thĩinĩ wa mbĩtĩka ici cierĩ harĩ na tigiti wa 1-1 gũthaka ngucanio cia KPL, gũkũ kocha wa Vihiga United Samio Kotha akiuga arĩ na mwĩhoko wa ngucanio ĩno. Tuna prepare, tunajua game si rahisi, lakini hiyo ndio option tumebaki nayo baada ya COVID kuharibu ligi haikuisha. So tukiwa hapa tunajiandaa tukiwa na matumaini sana ya kushinda Allstars kusudi turudi kucheza top league. Kimera kĩhĩtũku kĩarengirwo gĩtarĩ gĩthiru nĩ ũndũ wa kĩng'ũki kĩa mũrimũ wa corona, rĩu anyitĩte mia mũbira makiuga atĩ marĩ na mwĩhoko rigi ĩno nĩ gucokereria ica ikuhi. Baada ya kukaa 7 months kwa mchezaji mwenye amekuwa katika competition, si rahisi kumrudisha katika ile shape alikuwa. Kwa hivyo makosa ziko, na hizo makosa hatuwezi anza kujaji na wachezaji kwa wakati huu, kwa sababu sote hata opponent najua hawezi kuwa katika ile hali yao sawa same na sisi, but ile kiwango yenye najua tumefikia mpaka saizi inatosha kucheza na kupata ushindi. Ngucanio ya gucokera no ĩgakorwo ĩgĩthakwo kiumia twerekeire wa gatatũ kũrĩa mwena wa Githumo. As a coach siku zote huwezi anza kuongea kama utawin, but lazima kuwa na confidence ya timu yako kushinda. But to be fair enough, timu ile imeprepare vizuri, timu ile wachezaji wako watajituma siku hiyo Saturday, ndio ina carry the day.